Maloma ta mau e pongpong ya malo e yere ki howan ko fife fo ki tata yere ki moto ki e tau proklama ko ia Fatufonua fo ai ku ma fenga mari o e howan pe me Tonga'eiki ki lava ke fakahoko to e tau proklama ko ia Fatufonua fo ki he weekend ko ilo bena kai ke lava e proklama ko sipa ko fo mo mo ke ting motor ko to pe kainga na mo fa afetu taki mai o eke mai e proklama ko nga ke fakahoko ka ku pau pe ai time pe he ko pe time e la hinga me ko fakahoko pe lava ke lava fakahoko atu ai tau proklama ka ku ma finga ke fakahoko le vai proklama i ahoni fainga mari ko ni a te tata le ke te modol ko to pe ku lava ke mo mamata mai ke tau proklama tau kau fataha i hoan ke te ai ta fata ko to pe fa o atu pe hen da mo ke ma fakahoko atu pe mo fafofonga o tonga fitu PAULA PIVENI PIUKALA e tau proklama ko ia Fatufonua fo o ki ahoni. Proklama fo ni o atu ia pe me Tonga'eiki i he pongpongin ane afi ko fo aho uhalahi au pito pe mana pe fatulis ahoni ko aho lere ni wakaya kitua o ku la lere funga fonua i Tonga'eiki pe ko tu pe he pe ngai fitu ko to pe mo mamata mai ke tau proklama i ahoni. I fa mari ko ni ko fefia ke tata lere ai fafofonga PAULA PIVENI PIUKALA e piveni malo tau mau e pongpongin ko ilo ipe ko e whanonga pe i he letio i aneaf i he whare area ko mo lere pe o au ke pouri e proklama whare area ka ku whewea ke ngā ue pe mihena Mara pisol ko jadi ke ku whanga te pe whatampu malo e mau pega mari o le moni u lahi ngā ue he whakakau e matuani o aki he taimi ka koe anga mahe ni whoki e ko o whinga pe he taimi tatau ke whakatokanga e mahu inga ke o mai ai taimi la ka pau o whi mau ke whaidere i ngā ue ka koe anga mai ni whoki nere ke fulahi ngā ue he kua ngā kuksio ka koe motuani o ngongo i au pita e whaingata ia he whinga i ke whakawhitau laki tam te whita e whai mga whāgoi mo e whingi wha māpopo e anga maheni ko lauta koi ka ko apanaki lele i pea o ke ngā ue ku mone pito ko tui ko e whainga mari ko ni ai mahina fo ke te au e piveni o ku na kamata mo whare area aneaf ai na mo foku whare area aneaf na whanonga pehe re tio ko i he ngai whilafo aki na mo whahoko i whare area i au ke he hoa e whiawhi ki he po uri mo whahoko mo whare area ko hai mea mahu inga o ku makatu'unga e fu mo whare area mo e hango ki wha o ware fuke lele lolo mo whilafo aki mo kei i whare area ko hai isi mahu inga dai ni me kulawa ke asenita ke mo ngau e ki ai o ku hingai mo ngau e la e whai dai oye na mau whawa fuke moni te koi ka koe o mea lahi i he whaasenita mai he lele koe ni koe ngahi report whakatau ngahi pot ngau e koe
ka koe pongpong moni tēnā o ko kore ke sea, na ko manaki ke mawhaiga maari ke he koe talu pe maurere mai ko koe pa mau mātuko hu mai ke ngai polokalama intaksini pe o mawhoken ke ripoti. Kau te ke asi mahino mai ia pe tāpune e tō whare area koe ni awhe. Kau mea o mahino ua te au o kia i taiwhi maari me ne awhio. Te koe hae ni taiwhi maari e koe isiu ia ka au. Ko isiu ka au o kai ke to tonu ke hanga noa e whare area. Ka mea ko haa ke ni awhio. To tonu ke tokanga ke whare area. Tua i pepe ko ni loto mamahi whare area po ne loto mamahi pure anga. Kai oa te tau hanga kehe. He koe whakaukau whoka e motuani. Pepe mo whakaukau ka Isi. Koe tui is a sign of peace and unity. Ke tolonga mo tuuloa e whaunga. Pure whakatuia e whanuani. Mau inga ke ai whakapapa mawahe ki ai. Taha ia e whakaukau whoka koe. Ke oa toi kau he covenant, he tau maa. Ke hua ke oa toi lea kia kakai. He whakanatura e ume e koia. Kei ke, nā uku amanaki ke uhanga o race. Ka toi whao mai he se au te ke whoki mai pare mea mahunga ki hei pare mea pau pehe e au mai ka niafi. Ka nera ke e au mai ka niafi kai mau kamata matua niafi lau ngā iau ia he se a komika kato. Ka koe, ka mata koe moni te, nā ku, ka keu rea pea uia he ne i kei whare area. E mwene to i whai ripoti ke komika kato, ka keu to e rea. He koe ku longo wha mui mui, nā he mau whare area wha mui mui he sea koe ni nau tangi koe. He kai keu to e rea hana whare ka rewa, o whetongia. Kana amanaki whukau ia e whakawhisi pia ia te ia me sea, ka whiri a sea fō. He nane tautou he aki pe whoke ia, whie tipeiti ia, whie hau ia tipeiti kau whihia he pea. Eike, ka koe, penau tanga whatonga i mea koe ni he lere moni te. O kai o kinga lere i tālanga i whare. Koi ahoga ka. Koe kamata ke peo ki pansi he ripoti pe alu ia ke he kore ngahi tanu halapa alu moi kore ke he waka kau kai koe whakaukau ia ke lau maari koe ripoti he koe annual report ki au koe whamatara ngā au e patseti nea o sopai kana ia e patseti e mono plani ngā au ka kone whakamatara o la nea ke tonge o mai ngahi o mai rewa ngahi nau nau e koe mea whai tāla kai ke pe au wei ni lewa e au ia anea o go yo ku ko fatongi a go ye sivi he koe kon makatu'unga patseti hoko ko fakahoko nge pe fe ha fakahoko ta pe pe ko fare golo a koe ke o mai e takiru ge e tau ke nau whaia ke ngā au pea ki mua ki mua ke mahinoi e nau whamatara pānga nau te kore mena to ke te oanga takiru ke tau oko e ko kuhinga e ko whakaukau nau nofu whakaukau ko whē taimi na uhinga mai tō wholofola ke sivi ngā ue pura na whakaukau o taimi koko o mai annual report. Taimi ai na ai ne pehe. Mo mai o malanga ai tolahi ak mo tolu mo malanga ki taimi campaign ai fai toton. Ka ko fe report. Ai ko taimi ko fe ola fe whatau fe vete fe ola ngā wana e. Ai na hanga rewa whakatu rewa ki he whare.
mai mua hawhainga direction ki he share ko mi kato. Ke nehanga o tataki aki ke talanga e ripoti, ka kano ripoti, eke ko hae patseti, ko hae ngawe nei whai, ko hae ai ola nei mawai, eke foi whakaukau. Ko mena whawhiwhia nei tari he se ai ko tūre waha ko miti. He kono mo ni ko ngai fu ripoti a solo ko mai ga mai tolo. Ngai fu ripoti o ka kio ko mea ngai I fotunga pene report ko na ko na ave ke ne afio. Na ta se mari ko ha report ke ave ke ne afio. Ko malu ta pata no ala ye me ko ya. Ko report penga fotunga ta tau pe ko mai ga mai tolo. Ka te he foke ka fai tu ndi. Ko decision makers. E ko mai tolo ka hala mau fai tu ni solo. Ka hala mau fai tu. La vea whakaluku fuafonua. Ka pau ko koe, ka pau te ke hala ho whai tūtoni, ko ho business I vea la vea. Ka pau ko hataha ko hana whai tūtoni hono whamiri, ko hono whamiri vea la vea. Ko uhinga ia mawhatuki tuki e whatongia e kau whare area. He koe hala, ko mea ko wengai solo, ko nau tala noa, o nau tala noa pe he lau miliona. Miliona ai kakai. Tau pe ko fe halaki ka pau de tau fe halaki me valu miliona fitu miliona. Ko taha pe. O hange ia ko taha ko ia. Ko taha miliona ko ia. O kune afeki. Ai pepe o a ke vai vai. O kuinga pe ko mahu inga ko ke sivi I lewa. O ai ke fa pe o na wala ai fa tau o na feunga maioi 50 miliona pa toi taha miliona pa o angeo ma mea. Hange nau lau, hange ia ko alu hata hafa tau maha de foi. Ani foi hina re mani pa kore e taha ke aga te foi suluka te ngā vete. Hange haki lau taha pe. E ko ne uhinga rewa ka awe mahu inga. Ka koe no whawhiwhia tari he whare ke. Ko mahu inga koe report. Koe whema ke o mai noa ia veve ia ki he whare area. He koe he ka pau e tonu e whotunga o mai ripoti ki whare area, e tonu e whotunga ripoti ko alu ene afi. Ai ko whatanoa ke o mai he whotunga indicator. He koe hanga ne whotunga koe mea koe patse. Solo koe ngau e te uwhai e. Ke whai e ngau e koe ke ola rerei, koe patse te uwhie mau. Sai, tari lewa he whare area, koe patse te uwhie mau. Pau koe kia paa mai a whare area. Poi nia ko mahu inga ko ka. Ke alu rewa whare area, o tuku hau I mai kakai, ke mau e foi paanga koe, ke awe ke he tama koe, ke alo whakau ka whakatongia koe, ki he lerei ai kakai. Ka koe uhinga ia koe koe hono whi mau ke sisi. Sai, ka pau rewa hau ia kore foi siringo, pea alu ia, ka kia ha veriu e taha whoki kakai. Toi hau pea he tau hoko tala mai, toi mai, he koni, o hala foi mea ko kai tonu e foi ai koini na o se tau goia pa te hao e tau ko ta mai te mai me ton solo ki au o se tai me vai inga he ivia ta o se tai vai inga pe man ko ngai report ko no ke tala noa ki ai ni ko na mau kamata he monite ha ko ni ko ngai report ko ya ko report ni me he pure anga pe ko report ko ya mi he pot ngau ko to pure anga ngau ko to pe na aviga patset ai fonua no mai le tu fa koni su to ne na mai report e ko fatongia leva fare area e fuia e na whakapoto e na mawe ola he ko uhinga se ono mau inga ila tai mo te na mai mo patset fo mau inga ia ko no tala no ai ne o no moni fo ko uhinga I whakawhehu I whare ko fo o ka ko mui pe me uhinga le ne mo o ka ko lava o trace connectivity e losika ke ulava mui ia ke whakawhatongia
koe mea ia na waki. Whaamua ke waki o mai. O mai ko pre. Mahine, mantu te ke e tokoni au pito, ai whakaukau koe ni he koe fofua. Aia koe pachet koe ni te nā mai nau ko pre. Nā mai reo pa nau pāng. Nā mā kore. Aia, e toki mā opo, e mea koe po, o nofo ko ata mai, e fo isai kolo fo ou ai. Ka koe hunga fo ke siwe mea koe ni ke makatu'unga fo isai kolo fo ou. E ko taha foki a piveni mea mahu inga i he ripoti. E oho whahinga mea pe. A tapu he koe ripoti, mo patseti, aia koe mea foki tau hanga atu ki ai e whahoko ma upe he tau kotoa pe, o kuanga ki ai e whanua i sunepa, mea i pe he kakai whanua. Ka whia mau foki ripoti ke whe tau laki me. Kua ka pai ha ripoti ia talanoa ia, hafu mea ke he ia. O lahi talanoa pe ia, he ngahi mea pe ia, ki tua koe ke hani kana, he pat. Fe malahi ko ke he kakai whanua ke nau whanongo ho ripoti. O kuei ene whetau ki pe mo patseti ke. Ngo ni na mohangi koe na ke whamatala ke na atu ho mo no whaanga e hongo fulu miliona. Ke mea kotoa e na mau whai aki pe na sai e fui 5 miliona na aunga ka koe 3 miliona e na kai ki aha no ola lelei. Nga ka lawa ke mo whakaukau i whare area koe hae mea ririu ke tau hoko e 3 miliona koe a e pire. Koe, o mwana pita naku ufoki ane po o lau mai e miniti e whare area. O e nauhanga koko hentolo e mea koko e ngai kau tahatamara. Nau foki ane po. Peo foki o lau e whamatala atita e wano wataha. Ke whakawhetau tau laki. Koe kusio koe ngāwe kulahi. Koe mea ko tau kore ai ke he ku haaki mai pia. Laku mai pia. Kai ke koe anga mahin lia so. Nei maanga mahin bina dogo. Ospe lau ripoti. E tua pa taha kore ane ki mea ana pa alpasi ripoti. I hene pehe. Soka whatu tamake. I hene pehe ke tau lau te toa. We could never learn anything. E ku kai ki tau lau te to o identify. Ko whi mea na ngā ue. Whi mea na kai ki ngā ue. Kai ke whai process koe. Aia ki au te tau repeat pefu mea ta tau. Kai ke koe kaha ngai isi ula lahi o mao ke whaha. Tala noa lahi ki ai e whare area. Kau tolu whai akau e tanuala o e alaini. Ngahi mea oku persiste palparema. Palparema pe he tau koe palparema tau koe. Alo ke pe pacheti, kai pe ke lava he whakaukau ia o vete e palparema. Ai o mamafa kau. Kana usa ia kana ko loto ke. Hange koe ni ai o me koe uripoti ki mua atu. Fe mau ke te whawhi taula ki, ke whaia ke te CV, ke te sio ke productivity, effectiveness, o efficiency, o e nau ngā ue. Koe, he fo i noti ko ia e sol. O ko whatoka ngai o hoko, hono turite whare area koe whare hau eiki. Koe tū kia anga ia, hono CV, mo whakahoko mo whakahoko lere mo whatoka. Ai mea neafi na wanga whatonga. Ko no whehu ia koe mea batua ke lewa ai hou ei ke taha mai. Ke mau whalala. Ai haki whalala. Solo. Ko tai mea tau whoki ai ke tupure whanua. Wai ko au o ngau e piskoa ko Amerika. Ia wai ko moto. Ko kaweinga ai office ko iau pehe. In court we trust. Everyone else must bring data. Ko evidence. E ko no hinga o mai e trust ia
ke u falala pe au ka koe. O fai a kia i whao whatungia ke ka kai whanua. He koe palo pare mai solo. Hau ana mo whakatau e waka, nā ku falala uga mea ke ne mas. E atu leo, ko hau ana ke tala mai ke, mea nā ku falala uga mea. O ke whakakau kau whapura poto. Ai a koe whai whare koe, o si hoa me tahu ka falala. Katoa tau tolo roto nga tau tangata. O mai hawhaka mo oni, koe mea uke o mai popo. You must bring data, can it prove? I mea uke whatu mai. You must bring evidence, can it prove? Koe mea koe ke ai ke pehe ke u falala peke. E solo sioga u kau, ati whakau kau e. O lau hake ai minite, me wanoa. So koe whakarea ni he pare mea ahawa. Koe ngai kau taha koe ni. Mau osi, area pau. Tau o mai, unau palomes mai. Te tai peka pau kai ke lava totongi. Tuku pea ke toki tanu ke osi. E toki, totongi pe tai me maua siringi. Rakia. Ua. Koe, ngai kau taha koe ni. Mau osi area, osi o mai pe, nau palomes io, tuku pe iau. Koe, ka tōmui e nau tanu hala. Panga to wafi te nau te tongu whawhoku mai. E aho ko tō pēu nau tō mui. Pea whalala tu rewa se aia. E whare area mo, whare area. Hai ahon. Tō mui pe tō tongi, au na te whamawang. Whairo. Tō mui, wala pare mahara, kai te asin, ai me. Koe kupoi ni, kupoi mahalo koe whalala koe se unga pe mo ki ngā o tōta mo api. Koe tuku hau pe koe takawa, pe koe konga toto ai takai. Kai ke utui au ke whakaukau. Ka koe hae uhinga o mai whakaukau. Koe ngā kai ke anga hau e ki ia ki ai. Ke toi whihu ia. Sio ke whainga taa. Te koko whakapau atu. Koe a kao pau he i kai ke na maulava vete mea koe ni ake mama whakatamai. Mama e lotu mai ako. Kua pau ke walo o sio ke nea whia. O stohi au ke sea. O ko ngoi au ia koe whahau e. O tau rea aki. O kai koe whare. Na e whare monia au pitoia. O whare na hau e. He na e toko lahi o whare. Ki mua. Ka koe mua noha mo fuluso. O liriu koe nei. O mai e. Tō whulawhala mai nea whio. O whatongi ai e whare ni ke mou sivi. Te mai ke kau totong tuku hau. O mou. E ko une mahu inga ia he te kakai totong tuku hau. Mahu inga ia hono whakamore ke sirini. Mahu inga ia i e umea koia. Ka koe mea i mea ai whakahou e ki o whai. O te sio au e kono whatau lea pehe. Kai mua nei, i whakakikihi ake ai a niwa taha whitu ka moi minista a moi. O te whamoweweu. So, o kulamu rewa ai hike ti peiti ia, o whamoweweu. Ko ngā koe, ai koe ke whahau e ki pau, hene pērewa ko ngoe o koku. More kai ni whare area. More panga tuku hau e kakai. Ka koula tu whakau, ai kehe. Koe whakawhiwhia. Ko mahino i mama ai sea e whare area. Mahino i ne ako i whanua te mokalati. Koe whaingakai a ngā i nia. E moni me lau ia koe gātu pōni ma. Whaingofua riri ui e ki ai hena e ako ia ngai whanua te mokalati. E ako ia ngai whanua Europeo ne iloi e iku anga e pureanga whakatu. Pau e tai whie maari ka koe mau ai kone pe nei kai koe tutu e Nuku'alofa pe koe presa me ka kai na e whaingata ia kone whaingata ia pe me ne kau no perepe
ai kau neu pere ko ni ko mai mo here pelu ki fare are ka kai ke Na mama kai na loto na to ke lili. ko ia o na tolu ia o kuhinga i pare ma ko ni he ko o feina ia ai to o ho haa in a fio he tōwhorofo. So ane tōwhorofo wha mui mui no tāpuni wano o tā. Nā ane ta fulu ilahi ai pureanga. Sai, ta mafuri pureanga ia he wanoa ua tau osi. Na ea ini toi tōwhorofo lai. Ko tui pēnai amanaki, pureanga koe ni, tene te nau tokanga ange ke ne mea gogo ho haa mai kai. Yeah. Kai peke, o tio koe ki ai, o kosi peo koe ke whia mai. Ka ki au solo. Kai ke tui to ton ke tau hange koe kau kiria te hiwa. Na os peo no wha moi na tole e kipa koe nau puri po koe a puri. Ka tau hange koe toko ta. Neongo ko ne se hanga o mai, ono mawhai whaka executive, o tuku mai ke pepa palo te kakai. To ton pe ke tau ke honga ia pe, forever grateful. Koe ke whakangata ngata. Ke tau ke peke ke ospe tau e ua pa tau ngata e tau grateful. We should be forever grateful. He koe tau lava ini, he tau lava rewa o sivi mo whiwhiri haka kai e nā mai moa whaitu tōni o tari ui ke kakai. Koe u induction gon nai whai gon he UNDP pa mo kom niweri. Nau tala noa pe he good governance ata ki tō a koe pure a lao mo tari ui ke kakai. Very clear au pita ni au hanga o ke nau whahanga o reisi he lere koe mea o koe palopare ma whaka system, whaka structure ia whanuan. Pako whihui ka nau tolu peo, hae nau mea whai ki ai. Hae huinga no mai o upgrade mau tolu kau whafofonga. Ka take upgrade ai system ia. O mai nau tolu tala pai ke mau whauri ngai fulori mamafa, ngai fu mijin mamafa. Ka koe mini mogi pe ni au tau. Lere whaloa i e. Maone a wita paku, maani a wita e pivene e whakaukau koku o mai. Pea koe taha puke mea ku o tokanga ke nau kai. Wai puke taimlahi o ku wakai peka kai ki he ripoti. Ka koe ke nau whakaukau ke ngahi muesia o ku mou whepaki moi ai loto. Heku mooni puke whaatala pehe. O ke he taimi te sio ai mei tu ai wharearea ki loto wharearea. Me taimi o te au ai ki ai. Te toki ilo kita e ngahi pore. O ngā ue hange koe pu ke au ke he taimi mi. Ai koe hafua ho wakai e ngahi mea o ke pehe. O totonu ke whai moli riu ki ai a wharearea. Tato tu whito ke ripoti i hene whea lawe e me patiseti. Koe whakaukau e ja. Ka pau teu maha. Polokalama ngā ue. Te nau kore hana patiseti. Koe whotunga ta tau peo to tongi hao e ripoti. Tānaki mai pe ora. Tānaki mai pe ngahi indicator. Ko programa ngawe, programa whika auru aki. Koe patiseti e na allocate ki ai. Koe tau mua ola. Ko kuhinga ini e solo systematically. E kai tiki hao kore ha patiseti. O koe ki hao la o ke osi hanga o fotu. Ai heu ke hao pe mai. Solo ko fe mau ke u tanu kilomita valungeau. Kilomita ma valungeau ko ya. Te fe mau ai foi panga Tonga'eiki milion. Tonga'eiki milion na ko ya te ukumi ngahi misin mamafa, kumi ngahi lori, kumi kau ngau ko taimi e te nau ngau ai ko reiki e ko umea. Alu katoa, o mai te plan whai kiki te corporate plan. E foi tau tahago ni. O se tau tahago ni. Ko e ola sai. Paurewa o se tau taha lahe uha ton matang pāma muavi. Te ke haurewa pe mai. E se te pe whanoa nei la.
E kono uhinga he nai loka tana e kai ke te whahanga o tan halai. Ka koe tō e sirini nai allocate me ke patseti. E whainga whakaukau pehe. Sai, ne kai hui koe lawe patseti he kai te lawa tō sirini koe ake. Kana e ai sirini nai o mai me panga tokoni, nai whiunga e mo panga ia te au milion. Ke whai aki e ngahi ngā ue koe ni, ke clean up mono langa whanki whare mo. So ko whakaukau ia koe. Pako ne osi koe, ako ne tui taimini, nai mau palan ke whare wangi au, whare pene te au osla. Lahi sirini nai whamore ko tois. Kai te utu ia wa, ko hari pote, e complicated. Ka koe complicated. Kai ke lawa tari ui, kai ke lawa account. E uri poti e piveni so far kumo si ajon kumo kamata ngawi whare area. O si ai hari poti ko ne lava talamai, a hange ku ke talamai, o whaasai fu ke tau mua o laia. Ai ola koe ripoti o whaalava nga ripoti la hia talamai na lelei ngā ue koe ki hamo ya. Koe ola tamaki eni o kua ripoti ko na ulava tuhu i mai o talamai ke whamore more atu ke whare area ki whare ekipe mo kakai whanua. Koe 5 milion na ia he mau patseti na e. Kai pe ki aha no ola na ia mau kore whamore more ki ngā ue koe. Kukua ripoti ko na Ia ripoti. O wai fo i kaunsa ia fo ianga maheni. Fo ianga maheni wu ia koe whamahawau. Iro i koe suka taimini whae whamahawau. Ose patseti koe ni kisuni. Kisune. Kapa waha wau tene te ke ngā ue ia. He hoko fo ke umea koe ia he nega ke palani lere cut and paste pe and polokalama e pa au ke tai mo fa le ko ke ha me e ke mo fa mo le sin tai mini le na wai holo na tori sin ka ko me a ka wi me a ko manaki ki foto ke ko I viene ka na ko fa prianga ko la foki mai me a ko nga we ko na si ai pa fehu ha hu nga we ke ai me ko fa ma ho he kono palpare ma ko he na si au ke whakatau e mea unnecessarily. Kai ke whie maue was not a necessity ki ngā oe anga. Kau whakatau. Koe te kou eke kako haunga whakatau tame koe whakamaha vauti pe. Kau eke koe haunga whakamaha vauti. He koe nau koe rationale ne whakamaha vauti. He ka pau e osi ai tau whakapangai te ke ngā oe ake vauti osi. E kati le vai mi whalepaa. So kai koe allocation ia e patseti ko au ngā ko hanga au mo hapalani ngā au. Na allocate pea e fo yanga maheni ka koe mea ko wongo I solo. He koe ngai fo allocation ko ia. Koe allocate ia ka toki o takau mai panga wame. And that is a no-no. Kai ki utui pe. O stu ia ho vai he so kai pa o loto ke ho pa ke fo. Staimi. He koe mea koe ke lawa I he patseti au remove palpare ma he taimi ko uhinga hano allocate ia. He tu e a beia me he tau pa. Te sio ki koe malai wapuna ka nao kalani. O kute aula o se taha te aula tu o se fotunga ke he mai. O se taha te aula tu fotunga me. He kunau continuously improve o whakatatau I patseti allocation ba ngai. O hinga au ngai patseti. To come to how that I want to improve in our living standard. Pipene koe ki whai whehu hene ko mai taha koe ni. Pero ki whai whehu koe ni ko tui te ulau atu pe. Na kai ke whanongo he konga koe ni ka te ulau atu pe. Koe te tamai pe e ke ange ka piveni e mea na utalanga ki ai he report te minister paanga. Hange o whie maari e pe minister ki he konga o reporti. Na kai ke asi ka misteri. Ai aku hange au pehe ko report te minister paanga na konga ia na e kai ke asi ia. I he na te ton ke report ma ka kai ke asi ko misteri. Mahalo ko ia taha ko ni ko kama mana I whanongo ia ka kato ia ngahi.
Te mea aki kona mo fakahoko kua Koe, hale. mau ia whukia koe ki au. Mana tui mau takahau mai mo mau tai. Kaha malai ke. So wai ke tui to ton ke assume kau minista. Koe whemau ia koe ke provide a report you with clarity. He koe ke uhinga le. Koe ke koe mea koe ke hanga whatoa ngai he anga koe ni mai whau report i. Ke nauhanga whakamawai wahe recurrent budget. Ange koe ni ko pulu ngawe ako. Osi mahino ko nau whatongia ko whaia. Ko nau wharerea. Ko recurrent budget e. Mea ni ko budget ia ke nau wahe ke whaia ke ho nau whatongia ko wharere aia. Sai. Ka waile la mea hui ko development budget. Ko foi budget ko ia tau beanga ko langa sai skulu ko langa hake. Operate ke heia he ko resource ke heia kau ngau ke heia. Kau toton ke report ke. Ko recurrent ni alu pe ia in ia out. Foi fatongia ko ia was ke fama opo mai no ia. Toton ke mea fua ki rewa foi investment ia ko ia. O sange ai kau fakahoko I toko tahafi, toko fiha nei lawa hisi. Ke tau si ole pe wai veri. Ka pau o sange tau fakahoko I tahafi, ko toko te au pe lawa. Wai mea ke whakarere, that's where the continue was improvement ni. Mea koe ke wato, whai rewa whakarere ke ngā aue, hae ngai mea, toki lawa hon. Kai oua tukuange pe ke lelele anga mahine pe, tatau ai pe. Koe Kai ke, koe whakamatala koe whekau aku ma development budget. Ai o hoko ene asi mai nei he report I whakaati takotoa pe he tau. Ai pe foi konga ia, o tala mai kai ke mau ia pe o whia. Kai ke pehe, ai ke au ke hanga whakatone ai report I. Koe foi amount oku kono fo misia ngai kono whakarea he ku ki foi amount ki foi kehe lava ia o whakamatala ai o koe ke lava e whakamatala Ko talano ai ni piven ke foi konga kon koe ai ko he report kon koe Mr. Paanga na mai koe lau koe atitai na ni pihe koe foi paanga ia koe ke lava ia ke ilo I pe kui ia pe ha no whainga whakamatala ia. Konga ia koe ia. Iyo. Kai ke mahu inga ke toiki he Asia koe he whamatala koe ai atita. Koe uhinga koe ke whakamoni ka kato ai. Egi siapu. Ai o ne pehe koe uhinga koe ke ne whakamoni ka kato ai. He o te ke lava o mauha ngai whakamatala. Whekau aki pe mo foi paanga koe. Ai koe tau kosina e 12.hiva miliona. Pea koe tau ni ko ni makilu. Kana mau ki I whetoke ke akfo kai whakauhinga mea. Ka koe poini pea aku kona uhinga koe ke ohake. Ai mahu inga koe ai hoko ai progressive report. Wanoa wataha. Wanoa watolo. E tene o mai e pe tene o mai e foi clarity go uhinga e mau fit. Kai ke tatau e mau whatonde. Kai ke, ko isiu ia ko ia, hango lau, ki tau te kape moia.
koi. Ai koi sio koi whakareani koi. Makatu'unga o I kai whakamoni ka katoe atika. Pane pehere wa. Paanga mo ngahi paanga tatau pehe hangi koi au whamatala koi he no tolu koi nima. O ku kau I he paanga. Mo ngahi paanga tatau pehe. Ai paraniswa katoa. Ai ngahi account whakalakalaka. E ko sio ko u development budget account. Aia o ku paanga e te aua walu miliona. Tāna ki kei mo whai kehe tolu po ini hiwa o ku whakahingoa koe paanga whakalakalaka te eki to'o ki tua. Sai, ko whanga ko whatonea koe te eki to'o ki tua. O talamaia o te eki to'o ki tua. Kau kai ke naulauna to account yei ki loto. I loto. Aia uhinga to ton ki loto. Kau kai ke nau account kei. Kai ke. Mahu inga waipe mo ngahi mea e whamatala pāngā o ke ilah ke eki. Ka koe lau maari e. Koe essence. Whakaukau e solo ke lava. O whole ai kau whahoko ngā ue. Nau own up. Ke nau own up ke pānga tu hawa e kakai. E koe whakaukau koe a aku ia. Ke sivi every dollar of now spend e bantu hau ku nau rawa account ke o ai pe mai o hofulu miliona pa toi ni makilu pa sai pe ia ko ngago ki toi sisi ka o fa am ke ka ko sio ke ko fia pe sole e me vai kono fehu ia ko he annual report o kuni hanga rewa kini ate fuko ta wa ki amanaki ke o mai ko ya budget fo iso ko pai ine fa ya rea na tui mau inga ke o mai report ke fa ta tau ke programa nga awe mo budget me fa pa A fe o whaalahi whoki hono a whaafe a te peti ia ke rea whakako report ko ni ku fula rea whapalangi to ton ke whawhok te whalere ko report ko ni ku fuha o fe konga ko ia na ku taimi ke maha na kwa hanga hirea ia me he tau behe me te pile ko na ku fia au pito he nau alo mau kuai mana tui nau kuraki hua pe o kore ke ei whakawa ke whapara e ko si au hanga maari e ko hulata mokula maari e po kata mai kai ko me ege o mai ki whare area mea pia aku pe mo whakawa hanga na tol whatanga hanga na tol whatanga i tala vai koe ke tari le whapara gi sai ko mea na aku fie ai o ku nau hanga whatokanga ko mea ko nau hanga whaikai they cannot do away from ko talanga whare area ka ke maulawa o alwhatonga tatape ko ripo di ka ke malama ka ke sio ke more e taimi sio ke more e taimi o ku mahu inga ke tau whatata ke tau hanga whatonga i ko whare area ko whare whasewani mana tui nai moni pena whaho eiki he taimi ka sol ka pau te ke whaahaka to manioke o lahi taha ka tōga ka to manioke pake toki mono mai hangahi foi kumala te ke ui ko ka to kumala te ke ui ko ka to manioke ko e toko lahi o whare ia ko ka whahufonga kakai ki awe o kai ke ufie maari hala mo au te iori ia taha pe mai malo e lau maari e konta kai ia hau te o ngoi manini ia ko uhinga fu ko tau whakakau whakatuputupu re whanua ia so ya ki hau ia ki hau ia ko tahane tolo o tau manuki e tau tolo o tua e tau ui lau maari e
ui lau maari e. Ia kune o se hanga pe ia o mai e kehe. I mean, kai ke uira rei, kai pe ke uira rei. Ko me na hanga ko race ni afi na ta ofia he se a komika katoe ta ka minista e ne pe e ko na kulave ki ai ko pe ai ko ne fo na kulave ga da o te nga fo ia pe na pe me aki ai e ko uina he ko hala pa na ko le va ia ke se a I fare area ke ni hanga mua o mai ha hatari pau ko fare na ho e ko fare fo se va ni ki kai ke taria e se a ia e ko no hinga ko hinga ku ia he hanga he fakahoko we ki ia ko makatu ki anga ia ke fakahoko le fatu he te sio ke e o hakereva o ko ai pe ke tau falala pe ka minista tau falala pe ka ko palo pare ma ko tu ai ka kai hilia nai nunu fa ngata a fa tu ai ko me ko sio ke ai ko Aia gane tu ko ke ta po ngai mea kange ko ku ke fatala no ki ai ko ngai mea ai une fa fia tu ngia ai ai nga unu ki mu a ko ia ngai se mea ko fa fa ale hangi ko ke tala no ki ai ko fe e ke tu e piveni ai ko ripoti ni ko mo fai ko ta ni mi ko ripoti me ngai potunga pure anga me na ngau e ko pa anga ai pure anga ko fe time o ku ave ngai ripoti a ki motole ka whafonga ka kai, mo ngahi fie mao koe ka kai, koe ngā ka lawa ke whakakau he patiseti. Koe, koe uripoti o totoni fo ke whai ngai a he ripoti e tau bosi, o whahure wai o hau ia pache koe ni. Ka nau kunofo moa ia whakakau ke u mea koe ia. There should be a provisions ke allocate pe ke o mai kai mtoko mawa kai veti whakapotopoto kai veti whakapotopoto he kona moni o ope o ko loto ke mui e foi sai kolo fe taimi o fekta ini ai ngahi peko design ai report design pacheti o pes he ha whakakaukau e kau minista whakaukau e kau CEO peko ha issue o hake me community ke unga ke ai ko ku whakaukau o taimi tonu hono veti u mea goni e tene kini ai fu wao ta e tawa o e taimi ko fatu ai pacheti ai ko taimi ko si o alo e whare area ke whakateki ni kare ki hui a te whakahoko weiki kai o mai ai whakateki ni kare ke lava ke tisaina ka mea ki he lerei wharu fuai Ko ngā whunga tau sio whoke piveni, o koe ke tuku e wheriri wake ai natula, Ange koe ni o warepe hoko mawhanga, tō ngai fuhala lahi, maha fua ngai mea, lahi ngai mea mau I he ngahi wheitu ko toa pe. Na whanonga he mea aki, mahino pe ia mahalo ko fo kau no pere ia he ongo whafonga o hapai, ko ngā koe whamalanga pau ale mea he, whamalanga pe koe kore. Ki me na whanau na ki tup tamaki tahe kau ki o whikau ke mea ki lala ko ngā ke tua lere pala noa ia he I ripoti kamata aloha ke kore ia ai ko tonga tapu ono mo fe ia unau tala noa na to ke mana tuango na ngahi hala mo ngai me ka ko mahalo ko taha ia palo pare ma ko ke taimi ke whakahu mai kore ngahi wahenga ki mu apa to ki whai ko e patseti ke kauai ia pau te ai pick up problem ia he to hanga rewa mea ko no highlight mai o highlight tau punga fili he ko natural reaction pe nia kau whakafofonga Kioia. o mea ke o ko ki ono wahenga ko ki whakatoanga e nau tolu ai lahi
Ko hai lahi ho tau iwi utana ki to pa. E whakapoto pot. Ka koutou I pe e solo o ku waiki appointment ke walu ke ki panke te wak mai no. Ka koutou I pe e tau e foi mga wha ko ni. O I te au ia o mama. O ko foi milestone la e ne gava ni kali area o fotu e sele komiti e na hanga o te siofi ai fomit he kono moni ko me ai ko e la mai e fe taulaki le vai whakaamo ne afio i report e te taula le o report me mo ni ne afio la mare wa ka nga we o report me mo mai di fare so la ya bit so kono school ta nice whakafoki ko ka te tata e me o whaianga ke kau ngā ue. Una wilo ne tau kai ke lau e kau whare are ai ripoti. Pena wai ai ka kai sio ke taimini. Ka matareo ke mo ue fu engine wo. Ilo he kau ngā ue. O pulau e tonga tapitu e ai ripoti. E ma ue e nau e nau tai whairere e nau ngā ue. Pai whairere e ngā ue. Kai le rei whakaluku fua e kai fo. Kai ko me e le me go ko le solo kata toki hoko ai Malo ku sai a pende ku pe manta pe un ai pe o se te taimi ke la vai to hoko mari me ana tai fisi e wi ke ko ni tai tonga go ye te doi fola wa tau ki fisi a popo e kana ko tai ni wena hao ai popo al pe ko wo yo ri ke pe wa va to na ka pe ke pe alo ga ta na ko ma hata hai pa na u di wa ko ma ko ma na sina na me he ka ka inga ko na wo sta na ko na yo alo ya o fui algo de tai ai yo alo ke ka na ko di ko ko e ama ko ne ko ai ga pa de ala pom te turi kapa e hoka tu pe fare ale ka au te fok mai betona pela pa e malolo fare ale ka au te ugi no foi pe o ista o kumi haivi e hoka ta ke ka fuli pot kana ku kore au ke se ake he mea nei tok tufa mai pe ai mawa ripote nima nei tufa mai ane a monite na kore au ia he kai ke ngata pe ku lau e ripoti foi ripoti ku lau au ke ripoti mua ko alo lau ke pacheti ko alo lau ke miniti ai u fai tu uni kai ke una o fihia e whakau ko fa mai pe wai ka kai to la na o mai na ngai isiu o valuki e o te mlai ka ku hanga pe prioritize mau inga me pe ai ngau e fare area ka o te to lava ma o kai mi to kon fa foi tu ke ko ko fa mai ka po ga ma ka kai ga o ku kai ga te tai fai na o te tai lava fai na o fi mau o ga ko ignore ia o ku inga pe ku la ngau e ke fa ma po ke huinga le kafe fare area ka la ko fa ma popo fa tonton e pure i le tu ha ka kai ko ui ko tau fana ko mo fana ke ana e ko nei ai fa amo ke kita polokalama e pato e la mari na pio ai he ki tu pe tu ya serelia ka mana to kai hata e solo ke ka reo ke te ko i fini go ni Luego fue canto malo y morten o faccio. o fatu pimenta malo pito ma fa ma ke ange ko na ke talano ke to fa malo pe teknologia lava pe pai polokalama ki asteria o ia ita polokalama ki fista polokalama ini tongan mago ko ki tailo na ko wika hau te tate fokto polokalama ki fis ke tato ki sio ka offer de ko pa mo ngau pai Malo. Iya. Fa malo atu e kainga lava ko ta polokalama ya ni Fatufonua fo
Pamalo lahi atu ho mo lava ke mo na fo'i mai tau polokalama. Ka tak peka pau kuai ha o fehu I koe ke lawa ke o atu pe miheni pe kukai ke fu uongo lere atu ke te koe. Antui koe me polokalama koe ni kuwhinga fakahoko atu koe ni koe ma fakahoko atu pe ia pe mi tongani. Koe ngā koe lere, lotonga lere whare area pe ku lahi pe mo kina holo whafofonga. Pe koe no taha pe ni koe ma connect pe heni. Ange koe ku whai pongpongi ni. Ke lava ke fakahoko ngā koe ni hoko pe ua he hoatani. Te hu whare area lere pe ki apo. Ka hange koe ku talanoa ke ai a piveni e folau atu a pongpongi. Ki fis ki tāna tuunga koe ano o pipine pe te wakai e wika hau. Pe te foku me pe polokalama ki tongani pe foku ki te awaki fis ki lava ke fakahoko ai. Ka hene pe heku whamalo atu tiki mo tolu. Guai pe tau ngai polokalama ka ke lava fakahoko atu me heni o ku tipeni pe hanko ane afi. Na ke whai polokalama ane afi ka koe ngā koe ne fu uha. Mo e mana koe ane afi ka ke lava sai interneti ke lava fakahoko atu ha polokalama. Ai koe polokalama me tongani whawhalala pe me interneti. Ka ku tau whamalo pe ke tau ka sponsor. Ka ke ngalo ai Starek Tupo pe mo e South Pacific Loans whamalo lahi atu ke tiki mo tolu. I he whamalo lahi atu ka Starek Tupo pe mo South Pacific Loans he lava ko ia ke mo ki hoko atu hono sponsor ko ia e tau ngahi polokalama. Ai ka pau ku ke fia mau hao seniti fa mau hao no I Auckland no sila. Te ke lava pe fitu taki hake ke tau kau taha finance ko ia ko South Pacific Loans. Ai ko ke anga maheni ki ai he taimi ko toa pe ai nau hanga tokanga I pe nau hanga ko ia o whakalato ngai fia mau pa anga ko ia ho tau kainga tonga mo kainga ko me Pasifiki ko fia telefoni ena ko noa balungea valu hiva valu rea peki hataha o ka ngau ko ia ai South Pacific Loans Starek Tupo ko ngā ko Starek Tupo lotonga I tongani na matala noa ane po o ku lotonga I tongani ka teke fia mau piko ke rea ki ai ta piko ke ofisi ia noa valungea valu hiva valu o koreangi ke hoko I koe ke Stareki pe hangarewa e ofisi ia o hoko I maholaini ke lava ke rea ke Starek Tupo peka ikai ke kau ngau e na ku asset koe na te ke lava tala noa ke te nau tolu na ulava le rei pe ke tano whakatonga ke te koe o ka pau o ku ke fia mau ke talanoa ki te nau tolu. Ke ngata he tau whare ko ia kai ko ia I he seafood o ku keitu pe I Heaven's Kitchen te ke lava o mau mea I hau mea tokoni seafood to ka whainga katoanga pe o ke fia mau ke ngau e aki te ke lava le rei pe o whetu taki ki te nau tolu ke nau lava tokoni atu ke te koe I hao fia mau mea tokoni te nau lava te teo ia. Ko nau tua sila pe ena ko fitu taha F Forest Road I o tahuhu te ko telefoni noa ua taha ua fitu valu ono hiva ono te ke lava o fitu taki ai ke te kinau tolu I he E Heaven Kitchen noa ua taha ua fitu valu ono hiva ono ai he E Heaven Kitchen ko e Paige Fashion Store te ke lava o whadawala ko mo whatonga iange o ku osi au mai ma uta fo o ki heni e Paige Fashion Store o si lava le rei pe na uta fo o wa o mai ki tongani te ke lava pe mamata mai ki ai I he whare koloa ka whenga ke whanga ki I hulu ia toa nge ke mo wakai ki ai pe te ke lava o mamata mai ki ai te ke lava o mamata mai ki ai ku whare tu ne polokalama o ahoni ko whahoko atu ia pe me he Paige Fashion Store I loto Nuku'alofa hanga pe koe ke tau mo pe au building te ke lava pe o lava mai ki ai o whasio si o hawa wala wha hinga wala pe ma o ka toa pe ampe me he Paige Fashion Store I heni ai a koe wala ke kakai lalahi wala ke kakai fufine wala ke whanau wala ke he longa I whanau ma o ka toa pe ia pe he ke wala koe ke kakata ma o te mi hitu koe koe su ma o ngai fusu lalahi koe ni ka pau ku ova hova e o he saisi taha tolu ma o taha fitu taha walu ma o katoa te me heni I he Paige Fashion Store koe tau ufalani e o asmai me whahai koe te ke lava pe o mamata ke ka ta ke fu lava tu ma ko ku hulu at peni ai me ku ken koe ko ngau aki I he ku na ngau e ke polokalama ka te ke lava pe o mamata mai ki ai I hau fia mau te ke lava o fetu taki mai
ki he Paige Fashion Store I loto Nuku'alofa te ke lava o te ke maulawa update te ngai stoka ko ni aia I he ni te ke maulawa o whahua te ke best ko ia ai Paige Fashion Store ka te ke lava ko mamata mai ki ai tuai hono te ke loko mau hatai ke whahua tuai ka ku tuai hono ai ngaue ki ai ka ku lahi apito ko uwala ko ni ka tok tau mai ki heni ka te ke lava pe o mamata mai ki ai Paige Fashion Store pe te ke telefoni mai ua fitu tolu ni maono ua fitu tolu ni maono te ke lava pe o mamata mai ki ai I he Paige Fashion Store I loto Nuku'alofa te ke lava o mamata mai ai ki he nau wala ko ni ase pe koe Wawe mai rewa I he whainga maria koe ni ka pau ke even ka pau ke se mau ke whakatau ho wala whakamama atu wawe mai bagi hape o eke mai pe tangi na ke sio I he polokalama koe ni ai o ku na ke sio ai hao pe ko whakatau pe ko hape whainga mea te ke whakatau wawe mai I he whainga maria koe ni o whakatau ha wala I he Paige Fashion Store mau pe me whangi whainga mea pe mau kotoa pe me hen kage koe lawa e tau polokalama koe he aho ni au ku o fat ke ting modol ka nga ka tau ki felong waki I he polokalama koe ka hoko o wa mo me ferea ki he ya